Kagita na kange twithagwe mutegeri wa Meru TV ngetika nwithretore na weekend enjaga yojuri idhari mombethire ngekutanka iria kana ngekuona iria Mount Kathumba kirinta tochieto chia Meru TV tha mugwanja twambiri na Mount Jegia akariba ntere chia maketi ya Ruire barabonekene kugwirirwa ndionga ya ore munini wa rais Rigathi Gachagua na babone nyuma ya ore MC wa Wandĩ Ruire ore Rapita Mutuma Kalembe gutigira akibarombera mbecha cia kuriukia kithima kiria gikwirikana ni kiombete guingana nontu gitatagagiro na tongere banterizi kuringana na kariba bana ndeni bagunikite na bageta na mbere na kunyoruziruru ni kiria bakuga bageta na mbere na kugwata mbaru kinya MCA Mutuma kana ore MCA Mutuma Kalembe kiria kithurano ga 2027 akariba ni bachumirite kinya na gutariria mathina jara bakurukirite Kagita na karia kithima giki kia ingi bakiuga thina cia ruje chingi sana nterezi ende Kagita na gaka ne barikitie na kunyontoka Nikuwirwe kunene kiria kariba Ruirire Rwandine ya Ruire rwarera gicigo mbunge kia Buri nyuma yora wari MCA wa Kontuko Peter Kalembe kuromba mbesa kiri wari munini wa rais Rigathi Gachagua na ni mbesa iri ikwirikana ni cia ukiria kithima kiria kiri okuama mwaka yumwe untu bakua nyuma ya ntuku ithatu aki Peter Kalembe na umbite kuriukia kithima ki nika nkongweretwe muno nuntu bwa Mutuma Kalembe nuntu bwa tuthitheria ruje tukura thina nyana bongo batikona ruje thamba beta skuru na tokaga nyabira toruga na bio nyomba kou na ndito itogeria Kalembe nkatho na Gachagua na Lentore na inkuga ibaga muno ngaya batharime na bongere tugucokia nkatho nontu bo turetera rui Entore yetu turari athine nene nontu nyande thitiro na bia kunywa batu tuingwana nyangu cia cukuru tutiro na bia kuura Peter Mutuma Kalembe bena Gachagua na Lentore toto mweta oni akwante mweta Lentore mweta Lento nonto bo manto ya mea yarathitha cia ito kuwa ito cokia nkatho nonto bo manto bathithetie ito karete mwaka jo mwachunthe totena roje twena thina ta yekuru ende nchamba yetu ndantu kwekiumia ira yetere arokera kwena ba MCA kwena bange bara baitango ge thirikari ende batatonaga lakini nchamba yokeretwe imorungu yokera aturombera mbecha narwa iroje tokonywa batutwe na nkatho mono nontu bwa ntuku ya narwa bwa roje rura tulikitie kona na metho ke mantu jara jathithikire mantu jate na ntuku inya je na ntuku ithatu ke mwesimiwa wetu Kalembe twina nkatho mono tukaria biashara baroire roje roi ruto tumaira Ruire roje roi ruto tumaira thokone ndene nkulukini botariria mathina Kathumba yara barona rera kithima kikira kuamite bakiwa baeta na mbere kuwata mbaru Peter Kalembe nikenda ritaniria ngui na atongeria baraba kuguna mukari wa Ruire rwarera kuwa woni kuringana thina turarite roje roro batukare gita rene mono Mutuma Kalembe atutethia tomba ikona ndene pampu yaurete ndene na nyasora ikorono turungamiraga purasi twana tatona ndio tutathamba unyachutia kwanje eteregeti koro lakini ekaurona ruanga sifiwe batu turare ya thina muno eroi nonto tutirona roi rwa kunywa rwa kurira na nguo cia cukuru mwaka yumu tuthatwe na thina kuriaria sana tutirona rwa kurua tutirona rwa kuthambia into na kujaja twithirite twitaga ruje mbuga na ngigitawa kithima kia nswara igwa tukauma tukena manara kwa kome twitite twara ruje naria lakini tucokia nkatho no tunaruria baturari na thina nene mono kuthambia skuma turari na thina nene mono gwita kinya bioroto ubo igwa na thina nene mono kunywa kinya ruje rwa kunywa mu biashara mu customer reza kuria nkundia ruje wa muroteru no ntutumba kugura ruje rwa 20 ruthambia skuma na rutigara ro kundia customer kweretwe batu itogweretwe baba Mutuma itogweretwe no togwate njara ogatotiga mwanko otokinyithie parliament baba Mutuma nkiripotera Meru TV kuma Ruire rwarera Buri mbita wa mwende wala iboni Mutegeri kira ripoti ingine ati kariba wadi ya Karama irere ndene gicigo bunge gya Tigania East
Nebachiumirite na muthuro jo munene na kumeneria MC wa wadi ezi witikeneta James Mugambi nikireba kuga na batajaniretie bakiaria na metha nteto ya Meru TV akareba bane bogete kuma bakuthura MC Mugambi atithiritwe akibaitira ngoge na nkuruki kuingia mawirane jonde jara abekire kagitene ga kampeni nkuruki akareba bane bogete gutiri muradi kana gute muradi kinyajumwe jo weti na mbere bonete kumania na MCA uju witikeneta James Mugambi akari wondia karama gicigo mbunge katiganisti bachumirite na muthuro na kumba kwetha kimenere bonene MC James Mugambi mungathia urabakuwa na tukite muntu atumba kwithira kitina ngwina atongore bangi no teka nchamba kumba kwithira kiro na atongoria ara kari babo mbecho kwitha kimunenkera mukano na kumba kwithira bakimuria thira kirita ngora bethira bakimuthurira na atika kumba kwithira gikia ndo kaita gira atongora bangi braba thuria kura James Jinero iro enderetie mbeu nyoma rendo bwira tothurire James na kura nyingi twena imuntu ambegia kuruta ngwe na antu aruta ngwe nikaranje gwita kurona mheshimiwa Mpuru Bwana James atukwenda gwira turi akariba karama otiungumete ne MC ringi ngauri ende James ri imbia wite ndiambo James imbia witia mari oloi mwire ndi loi na joge mauro aja loi re itu tomwere kura hii na non tu tokwere kura raundi hii tunakutoa kwa hiyo kiti upende usipende tu bila bitoria rete tu na MCA karama lakini tokoru na ofisi MCA ria tutua karama to MC to ofisi MCA ko yalo yeri yako de bole borona ofisi MCA karama imbibi oreta karama kato tena nyumba sio kombora karama e kombora kuo ara mano kombora karama moto tekerera ai nyara mano kombora moto tekerera kada kombora mudhara anchabu ikoria arani manto ya koria arania Mheshimiwa James aleleria na metho yake arona kwina college ruri yeto karumo college uwe na tomwale to tuilo na to tune tomwale to na kanya au ni etiro kombora bi ofisi MCA achoka ita alege kilo kinyoka ilende no timona kwa kinya dhashi oro akonga to na toro kamo ai karangarine dhashi oro imbaene ai tatumbaene inya eto shoroki ato to tiona no to kyale na kilo kiri ende iro to kori atere loi kinyana betu baraba kuthoma ara karumo bate sekiwa bate na security yakwana hana betu bana security loi nya ta to na to na security kithira to avure nchamba ina kiuki nene na kiongo kinene antu yalile ngwire thurirwe ire lakini rekeni bora antu betu uteke yake shangu igundi bira ko etoke okero ya nabio bianto no ndo bato support bira bagwethetie bae babongwa achana na nyoma rekana na toyu no ndo atere chama ni ateka matasa tebeketi ya gundi ore egundi o chatebekiti tio yeta koringa kura bia bieta koringa kura ni anto na ngwero barutere njani automa ba chokia kana ba kuenge lakini wo etete koringa nabo wetete ntekona koringa nabo wetete ntekona we choka kankwero oma ntekona we choka gochapote te miaka bebutini miaka mbi bebutini lakini rende ronere ote oburu onde toera noyo ochokera no teke orengi ya kabobotani akaribu bombete kwitha kininkira MC James Mugambi mungathi mukana be mwera ikunya mwake nungili mirongo na mugwanja bakomba kwithira be muchora ngoge kurita no tweteke MC akakimbete kwitha kimurema no tweka nchamba akomba kwithira kiro no tongore bangi na ulungwe yeke we aire mutembei na njira na ngari tiombe na nabarari yabo athamiri araikia karumo ukendo muvie nongoe karumo nio atenta na ngari kinyara ajoka na nkwenda kuwa MCA nacho kemahuru atikumengoyete irakuruta lakini ikometwa moe ni kirumi na nkwenda okura kirumi kikyo kuthiata kwamba wetanye miaka 20 wetete nduno atwire tene nari kane ndakaje ndukio choere jabuthirie thanduko na tuna evidence pamuthika bora akuro baigire thanduko ne paumanero karama baina mamurire bakina bachoka baitia na bauria kamuntu kare kai kanini beya ko baito sami iko karu benjerinya bamwaru gekuo kamuntu ko kathikerinya kakiwa chuo pandae ndakati au yambecha kareta katano mandiko ya wao tene ugura na emia ithanthatu muntu wetawa Sanin Balati na Tobia na Aiti baraira muntu wa karo thingora Jerusalem wetawa Nehemia ithanthatu imwe
bamwire na matuchamani ndende ya nthi ya onu nemi abaire nti na kanya kautana babu no tuinkwa karuthingo mporo ate na kanya kakwagi unabo no twaingwene na wakatiania mwanga thai mwesimiwa ate na kanya kakwete kuthangalana nabo na ucokaniria nabo no ntuna wakatiania na mwesimiwa tuikwira akatiania tuingira undini na itukaritie wagira antu bakamatite nda cio theri uwagithano gumba kuria ria thai mapema urungu ratethere twakuruta ngumu na tico ni rengi twakureta ngumu arua twamuoya ngumu ne twamucokia indi narembeca boya akimenya raundi inya ngumu akarua tuteria uma tutiruma Mheshimiwa James ngugwira renge coke mauru. Ripoti ya Meru TV kuma Tiene Mbetanda Msimuturia wa Drinja. Right, ntere ingine ati Akristo akari hamwe na atongeria bangi kuma ntere cia Kipkona ne bashumiretie na kuorota bunene orware mujumbe wa gishugo bunge gatigane East gichunge Kabeabea bobo wojeta nyuma ya Kabeabea kuonekana akimeneria ndiunga ya mheshimiwa Mporo wa Bure ntere cia Igembe Central kuringana na karibaba baugeta Mporo wa Bure ni mujumbe wa Meru yonthe kana ni mutongero wa Meru yonthe na guteno atiomba gukinya agweta kwaraniria na kari ba county Meru mubunge wa Tigania East iboya nonto bwa kwethira ki ya wetu Igembe Central akareta support nara kwena need itokuwa pongezi na itomuete mbaru akarija linda wetu wa Meru. Akristo amwe na atongori ba kanisa ya EPC amwe na kariba Teresa Kipkona indi ni baumirite ocokeri mutongoria kana mubunge wa Teresa ya Tigania East no Mporo wa Bure nkatho nonto bokinya kiathonekio nterigi girake arekia Pentecosti indi kaitene kauba kionekana kuolotela na kumeneria muno antu bamwe bara baumire batiania na kwanjiri kuwa Mporo nika utetheria antu bembe na atikulika na baba tiania ndira karibana atongoria baba wete ate mutongoria ate mianka na kinya kuonde kuromba wetano atetherie ndirenda kwira antu bara bakuwa Mporo aticie mianka Tigania East ndebere atiri Mporo ke mutongeria omwea Mporo ethira kana karemeri school fee embe no ntoi muntu tharimi ni murungu na nkoro embe ana into bibinge akarita 20,000 ciawe ikathomethia kana kala Mporo athuka cia kwa kwenda kwira antu batigania East turi ukura Mporo twanda muthande kwe maendeleo antu batigania East bonere kunya thai tutenda ocensia Mporo na muthande na labaita wana Mporo nethirite akiyana itari ringi muno yaturomba uthoni na muntu wa kuromba uthoni ti alu umwe ya Mporo nethirite kiyo twenderie kiama bibetwe Kabeabea akiwa Mporo ke ya kubwithi maendeleo na Mporo tie maendeleo ya kubwithi na biye ya turomba ni uthoni bwa kiama muntu wito Mporo ntwaburi otigania East ntukura yare kiume kia Pentecost are anankoro emwe na kwaria uma muntu wita Mporo ntwaburi antu ba Meru bonde ibaishe mantu ya ukatha ba Mporo utije mantu loi ai kuyarira kware na kiriro Kipkona muntu ekworo imaitha irara ya na besa ngiria na rimo ni uma gate uma muntu kuma Tigania East yake yatethia muntu Kipkona loire muntu no antu gato antu na batio kasifiwa muntu tebinya tetha tia ari ndire bunyarira Kabeabea are MP woni mbumite muthara mithande mutumiria nao kwetu ikiushwa na kungi muthara na nteona baite Kabeabea nyarira are MP lakini Mporo onto abori imokoro na bata na mutongerio batagate o maloi rira turare agombe ke Pentecost ne yaro maboya na support bande ubo boya na tu support ga ta support loi ko watu kwenda kwira Mporo akaibua bua ito murombera tu na embe kaitene kawendi ni bonekete muno kwikira kiama kia Nopeu kiuria Meru bakomba kwithira bakita cia mene bingi bianja ya Meru indi nikaba Ameru bakomba kwithira bena kiama kio kenda kaita karake kianthiguru ikethire kiayanwa gutwika kinya Meru ni bakwiwatira bio indi bakiuria tongoria na kari bombe kwithira ni botonya kia mene ki kenda kiomba kwithira kikimberwa ni Ameru kiama kia Nopeu teka Meru ake ito murombera no tuipate linda aendie kiama outside Tigania East Igembe Central na agendie Kenya yo na ito support kiama giki awe no tuiko kiama tu na gendene Meru rire nge twithirite tu support ciama bia Kalenjini
bieko lakini rende kanyereka inacho no inkromba rende tombo nya mwezi miwa wetu ndani kile ito muromba ukume kya menege kietu twethire twina kya magetu kira tomba uikumeria tote akamato ni antu baba angi akabuta batu ndene esentro ito mwete njara kya mageki awe na tukethira twikuo na ncoke mbua u ke baraba kuya kwende bia maku ibe na thire yora mpurwe ya nontu utomba kuya kya magya ku twenderia gutwike wo to tutaria MP wo to tutaria ka MCA wo to tutaria mwanga inye za bweria iyo utwenderia kya magya ku wethe cia rais ukuromba uturombe cia rais lakini uti tumenyo twira MP no ri kutukaringira kya magya to kya Meru ri nikiriku no peo kya magya Meru nikiriku no peo ko utote kwenda kwenderwo kya magya kingi kiama kietu kira twatarana kio ambunge na ma MCA kiritwo atia no peo. Ngiripotera Meru TV kuma Thiruru Jenege Central Mbita Mukiri Onkonja. Twerekere Monka kaunti Muturi irani kaunti ya Tharaka Nithi ni aria antu bathatu ni bekiri mpine ndene antura ya kiria irere wa dine ya Chogoria na giki ni kira gikwirikana ni bagwatikene na wamba bwa ng'ombe na mburi ndene antureu kuringana na karibante rizi baugite thugani rubaba abo bathatu bombete kugwatwa nyuma riboti kuringwa ni karibante rizi cegie wamba bwa ng'ombe ijire kana ng'ombe ijire na mburi ira chombete kwethirwa chikigwatikana chiri ndene ya muchie jwa thugani rubaba kuririkana ati mwari umwe no wethagirwa akia nyomo izi na nyumene atia agaikiria ngina wetaga na mbere na guchitha nja kwao akari na ndene barumira na muthuro jo munene na kubekera mpene anto baba bonde otore mulimi wa mbogo mwandikio to anteto kuma nterezi agututariria muthenya wa imunde bori chikuma gituo gya Chogoria bagwatite antu bathatu kuma ntura ya Kirere Riwandi ya Chogoria ara kuringana na munini wa Chibo wa Rutere Ruru Elizabeth Mombi ni ati akaribante reinu ibo bararingire ripoti na kuga kuri ng'ombe amwe na mburi bakuona muchio montere inu ira baretikagicha wamba twaumba kuthi kogu kutususpecta kwa ng'ombe yu ni mpie na ng'ombe yethirwa mwene ame-identify positively ng'ombe raiyetwo kuma Kakuisa location pande ya Chogoria umore thire ng'ombe yake muchio yo akiuga ng'ombe yake yaurire biumia bithatu bikuruku na ng'ombe ino yakwa yairwo on Tuesday 23 weeks ago na ndadinda report ya Chogoria kwa police na beja bali ngambisa patigira usunguzi ukarodewa niwe goro niyo ndagwatire information niyo turejire tukeneja gucheck na niyo turerwe information ya na ng'omberi ambijire kino na tu ng'ombe ni yakora ndiye kayambirie kumbaniria no ni kumenya ina nijua munini wa Chibo akiugora kuthuganirwa kuigwa kirutha wamba bubumwe kuruna na toro kire atira gwatwa arago gutwikikana iyaga kairira mami wake oragwatirwa akaiga muchi kwago na suspect batatu ni baumbire kugwatwa na be police station umwe atamuka noka twingilomba antu betu nontu mujiukula ina into nyingi mo kwina ng'ombe kwina mburi ile igwe isirirwa ikuthuganirwa ati tijao maniji ndio jireji etwe tukulomba antu betu bathi baka identify na ali antu mu police station kero mtu no ne ae ingitwikanika MP muji uyu ni wa Njeni wa Ngai lakini mtu leo kuthuganirwa gutwikane mwambo leo letaga into yu ni kacheri na utamuka kugwatwa ni mwalo wa Njeni yetwa ringi litikumenyeka arende akaribanture no bachokeretie borichi bachogoria nkatho na kuga ibarari bakwinya ikwiyo into biago ntereinu tukubaye tubira bataka turukiria ntore tutatule twina wamba leo batakaje turukiria ntore batuletaga into cia kuya ntorani katwona manene nonto tutingimenya mauntorani mamburi turaije ne nto majiagwa kena muno nonto tutwile twibaye guko ona tiga mburi na tiga ng'ombe ona ntoma twito telemaga into dialoje tolemaga ikaunwa itenkolo na ntoma muuro tutelemaga tiyo ntole akilio na nete nake ari tutakwenda muntu akuya gontoreto
Nkauga ba papatire kwa kali na pa okirwa tuene ne muno kwanza ba okirwa tuene nto orete ni bagwatikanire kwe baba gwatikanire. Keripotera Meru TV ku magicigo mbunge kia Marambe ta murimi wa mbogo. Mutegere wa Meru TV riboti ya murimi wa mbogo ne gutukinyiria muthia jwa nteto cieto cia Meru TV tha mugwanja mbithirwe kikwandagara kagita gake na nkoro kiutegeri bwega weekend yeje.